Kokore pe ke u whatapu ki he tini tu pawona ko e tui o tonga ke u whatapu ki he tahine kuina naspau ke whau ki he tama Prince Kalauni Prince tu Boto Ukalala ke ki he princesi tahine princesi sinai takala o whare o ha moeof whatapu ke he ksia whare rea ke pe ke huei ki whare rea ka be mo hoe ke fonua ka be ke ka fafonga farerea o kakai fata foki he ka taklot ko dobe be ke ka u fafonga dobe ngai fonua muri una i tongani ka be foke fata ki he kakai ko dobe tanga tai fonua mo fefine fonuan tonga tatau be i tongani be he ke hope pe ko ko le ke hufanga he fatapu ko os hono fa faki ka ta ke whakahoko atu ai tuunga o kutawa o ke ahoni ke whakahoko atu ko mokoi e tamatui king tu bowono ki hono whakanofo e tunga mātua me tunga whine mātua ki he lakanga minista ke nau hoko ko e kabineti au ene afio pia ne pehe ku nau hoko ai ko e ko whainga maare ko ni ke lawe atu ke ngā hingoa mo ngā lakanga o kunau tolu koe ni, kunau ho mau e lakanga koe eki minista i puri anga o ene afio. Pako kunau tolu en. Koe pare mia, aia ko asake value ke pe ia, pako tana ke atu kai, pia moe potunga e paanga, pehe pa moe minista ki he potunga o tautai, pehe pa moe minista ki he potunga o e pirisone. Koe hoko ko tok tata niela fusmalo ko tokon pare mi ai ko ek minista ai ke nga u la lahi pe pe foki ki he ki na mo potunga u ko en ke meitek pe ko famatala ea mau anga ivi mau anga famatala to kanga ikina nga hi fatamak fana tulo pe ata kai pe foki he fitu taki pe mo feriri wa ko ea ko hoko ko eki ko tama Prince Kalauni ai ko Prince tu Boto Ukalala o ku hoko ia ko ek minista ngahi fono kimuri ka pe foki pe mo ek minista ai e ka tawa ene afio hoko ki ai ko toketa uhila melang fasi ko ne hoko ia ko minista o potunga ya ko ngahi ya ko fono an pe foki ko minista ai ke fono mo ko lo fa na tula hoko ki ai ko piveni piukala ne hako ia ko minista ki ngai kautaha ai puranga pe he ki he potunga polisi pa potunga o ki ngai ngau tamate afi mo me whakafoki fa hoko ki ai ko minista mo are finau ko minista ia ke potunga takmamata pa pe foko minista ia ke famau anga ke famau anga hoko ki ai ko kaperiori lanmata ne hoko ia ko minista fe whakatau aki pa mo e whakalaka whakaekonomika. Ko mateni tapueruelu ne hoko ia ko e minista ke potunga au e tanak paanga pa mo paanga humai pe mo e tute. Ko toketa ana akau ola ne hoko ia ko e minista ia ke potunga e mo ui. Paka toketa siu halavatau ko e minista ia potunga au e ngoue. Pe ko sinai takala tutahi ne hoko ia ko minista ke potunga au ke ngahi ngau e whalot whonua. Ko e ngahi lakanga minista ko eni e kabinete purianga o ene afio o kamatai e ahon. Ai ahua walu ko eni o Sanuari uano uanima. Ai he taim tatau nau tol ko toa pe na nau hoko ya me purianga motua ke kau minista e taimi purianga no taimi hono toangai kina o purianga ke teika ku he taim tatau ai pe ko o si whangata ai pe o nau whatongia. Pagwai whamalo ke tiki nau tol ko toa pe premier reo pa pe he pa moe hek minista pa me na nau whahok mai whatongia o tu whai ai whetongo inu ai whamalo lai ke tiki nau tol ko hui koe fua whatongia ko hui pe koe whanua pa moe purianga. Ko ia ko ne tuhe ahoni e to ke whakahoko atu e ngahi whatongia ia ki hono whakahoko ai ngahi whatongia ki he uau
ke he ho e kabineti ai to fai ai foto ai fa kawa pa be pe mo fak mo ngahi a tohi fa nof ko ni to fa ko i to bure lulu pe to be fok mo fa nof o kina tolu ngai lakanga ko ni i he fare area i hono time to i ava ata ai pe to ki ava e fare area ke nga au ka hoko ka ko me ma inga ku fam ke fa hok ke ka kai o fonua ko ni ko mo ko ya ni afio ke foto ai kina tolu nga hingo ko ni ki he kabineti ai pure anga o ni afio pe ko tui ko kolo ai ko to mai pa me fare lai ta ko tu nga matua ko ni na fa na tu ko ngat ko hi ko falala pe mo tau ko ni stu tone mo la e fonuan pe ke ngau e pe ko hi ko le dei ai ka kai ai ne afio pa pe mo no yang pe ko me ai ko fa ha ko tu o dan pa fa tawanga pe ke tu mafi o mo no ya tonga ne ta po gi tu nga matua mo fina matua ke ngau ko ni pe ai fok pe mo fonua ka to e va tai me ku te tau ngau atu ko ia I tau ni pe ai ki whaoha wai o whalahi at malo bit malo i premia o kore pe ki tau o se pe tau proklama I hoa ko en tamai mo te hanga ke a whiana me lot whawhetai ko hi ko e lawelelei ek premia tong mo ko e hau e whanua pe ke ne hoi kabineti kamata e ahoni mo whawhetai pe o whametapua ke a whiana ma kole ko ngai malo ni akala isko alo ko mo fa mo ui amen amen alo pe ko e kakato ia e proklama ma ke ko ni me office tangata iki palemia tokita esa ke valueke ia ko e palemia ia e fonua pe ke ngata fukai ko ia ne to e to ngai pe mo e potunga e paanga ka ma foki e potunga e to tai o ne pe fokoia na e to kwatu ko e to koni e pale mia ko Daniela Fusmalo to ke Daniela Fusmalo e ne to ngai e potunga e ko e ki he moi ka ma foki e meidek ko e tama prinis kalani to botoa ko e minister ke moria mo e maloi ko toketa William Lang fasi ko ek minister ia e potunga we ako pe be ke potunga e fonua ka ma foke ngahi makakoloa savea go tau lau ilo ko to ki ai ko piven piukala ko ek minister ia ke potunga ue ngahi ka ta fa bisisi ai pole anga pe ko MPE ka ma foke potunga e polisi pe mo va ako ia ke tamate afi ko mo ale final ko ek minister ia ke potunga we tak mamata kai uma afoki ai potunga we ko ia fa mau anga ko ka pere lan mata ko ek minister ia o e potunga we ko ia ki he ngahi whakalakalaka wha ekonomika whi whakatau aki pe mai ngawe ko ia ai kakai pe ilo whanau pe ko e MTED kai uma afoka maten tapo eluelu ko ek minister ia potunga we ko ia ke tanak paanga kai uma afoki ai tute pe tau iloa pe tau ia ko kastomu ko toketa ana akau ola ko ek minister ia potunga we mo ui kai uma afoka toketa so siwa hala batau ko ek minister ia potunga we ngowe pe ko snaita kala tuitahi ko ek minister ia o potunga ue ke ngā whalot whanua pe ko e mia ia ko knau tolu ia ko whakanofo ene afio ke nau hoko ko e kau ho ek minister ke ngai potunga ue ko ia e pure anga pe a hange fo ko ek pare mia po mea ko e kone mea tuai ka ma wha malo mo mea mai ka mo mea tua whātu